How's dit allemaal? Hoe gaan het met julle? Ek hoop dit is vir geseënde week gehad. Ja, so 'n paar weke terug ek was gaan koop het vir iemand. Dit het ook daar in ons lokale checkers. Dus ek loop en ek kom maar na die goedjies wat die persoon nodig het. Toen kom ik al bij die 1 al af. Dus ja, dit is nog wel bezig om kerstmis ornamenten te kopen. Ik bedoel, mensen beseffen niet hoe vanaf die jaar omgegaan het. Voor 2 maanden. Dus al klaar weer in 2020. Dan is het weer net weer een repeat van vooraf. En het bewijst me net dat hoe vanaf lewe gaan en hoe dat tyd nooit tot 'n stilstand kom nie. En hoe kort die lewe eintlik ook is. Ja. Besef net van hoe dit net verbygaan en dat tyd nooit sal stil staan nie. Ja, nee. Eerlik wees, ek sien uit na Kersfees. Dis 'n lekker tyd van die jaar. Cheers, ja.